tugaruke ku ruzinduko rw'umwami wa Yorodaniya ari kugira hano mu Rwanda, aho rero uyu munsi u Rwanda n'ubwami bwa Yorodaniya banasinye amasezerano y'ubufatanye mu nzego zinyuranye zirimo ubucuruzi, ubuhinzi, ubworozi, ubuvuzi ndetse n'izindi. Ni mu muhango rero wayobowe n'umwami wa Yorodaniya Abdallah wa kabiri bin Hussein na perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Mugenzi wacu Fiston Felix Habineza ari kumwe na Habineza Jean Claude Habonimana Jean Claude bagiye bereka batubwire uburyo amasezerano yasinywe. Ku gicamunsi cyo kuri iki cyumweru nibwo umwami wa Yorodaniya Abdallah wa kabiri bin Hussein yageze ku kibuga cy'indege cya Kigali i Kanombe. Yakiriwe na perezida wa Repubulika Paul Kagame n'abandi banyacyubahiro batandukanye. Hakurikiyeho ibiganiro byahuje abayobozi bombi byabereye mu biro by'umukuru w'igihugu muri village Urugwiro. Ni ibiganiro byibanze ku ngingo zitandukanye zigamije gushimangira umubano w'ibihugu byombi. Aba bakuru b'ibihugu byombi banahagarariye isinywa ry'amasezerano y'imikoranire hagati y'u Rwanda na Yorodani. Ku ruhande rw'u Rwanda aya masezerano yashyizweho umukono na Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Jacques Zostom Ngabitsinze, naho ku ruhande rw'ubwami bwa Yorodaniya hasinye Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Youssef Shamali. Ni amasezerano y'ubufatanye mu gukuraho gusoresha kabiri ibicuruzwa hagati y'ibihugu byombi mu rwego rwo gukumira, gukwepa no kunyereza imisoro. Harimo kandi amasezerano y'ubufatanye mu bijyanye n'ubuzima n'ubumenyi mu by'ubuvuzi, ay'ubufatanye mu by'ubukungu n'ubucuruzi ndetse n'amasezerano y'ubufatanye mu rwego rw'ubuhinzi. Biteganyijwe ko ku munsi wa kabiri w'uruzinduko rwe azasura urwibutso rwa Kigali ruri ku Gisozi mu rwego rwo kunamira inzirakarengane zisaga miliyoni zazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Uruzinduko rw'umwami wa Yorodaniya ruje nyuma y'urwa perezida Kagame mu mwaka w'2022 ubwo abayobozi bombi baganiraga ku bibazo bihangayikishije ibihugu byombi ndetse n'isi n'uburyo bwo gushimangira ubufatanye mu nzego zinyuranye. Ibihugu byombi kandi bisanganywe ubufatanye mu kurwanya iterabwoba, muri politike himakazwa ibiganiro, mu burezi bw'amashuri makuru, mu bya gisirikare n'umutekano ndetse no mu bya serivisi z'ikirere. Fiston Felix Habineza, i Kigali.